twebwe ubwoko bw'abatwa tacafite ikibazo naho bavuga ngo amoko yose tugomba ko tuba bamwe. Ikibazo tugifise ni ukuvuga ko abahutu abatutsi babona ko ngo twebwe ntituri abantu ataco twimariye. Ariko ubwo mu nyuma niho naza ndabibaza abakurambere barambwira ati bien sûr abatutsi n'abantu baje byumvikana n'abanyamahanga. Mpamya ko dukomoka ku nyamaswa muri iyo ntambwe yo kuva ku nyamaswa no kuba umuntu. Nyabenda hari ibyo twumva mu mateka yanyu ko mwebwe byemewe kuba washaka mushiki wawe muvukana wenda ugukurikira cyangwa ukurikira utagiye gushaka mu yindi nzu. Ibyo bintu biracabaho? No kuvuga ugombye kuvuga yuko umuhungu agomba umukobwa bavukana. Oya ico ntikirimo ahubwo tucumba mu gitutsi. Mucumba mu gitutsi? Yego. Ariko mu batwa ntabwo ibyo bintu zigeze bibaho. Mbaho ikaze mwebwe mudukurikiye muri ahatandukanye, abantu bose bumva ururimi, abarundi bari Burundi mwese turabaramukije, abanyarwanda bari Rwanda turabaramukije, abanyamurenge bari muri Kongo n'ahandi hatandukanye ku isi, ndetse abanyamasisi nabo dukoresha ururimi rumwe. Bambwiye ko hari n'abandi bitwa abaha nabo bari muri Tanzania, nabo n'abantu bakoresha ururimi. Murumva ko ari abantu basa n'abafitanye amasano. Mwese rero ndabakira muri iki kiganiro kubera ko ni ikiganiro tuza kuba tugaruka ku bintu bijanye n'amoko akomoka mu bihugu by'ibiyaga bigari, Pays du Grand Lac, aho aya moko usanga huje indimi ariko nanone ugasanga arimo aba bita abatutsi, abahutu, abatwa. Muri aba batumirwa b'uyu munsi turi kumwe n'umututsi, n'umuhutu ndetse n'umutwa. Murumva ko ni ikiganiro tutarakora, ni ikiganiro ariko kandi c'amateka, abantu bakunda amateka bari buze kwigiramo byinshi. By'umwihariko tukaba turi kumwe n'umugabo w'inzobere mu mateka twagiye tuganira Rutembesa. Niyo mpamvu twamuhuje n'aba bandi kubera ko ni umuntu ufite umutwaro cyane wo kwerekana abantu ko bafitanye amasano nta nico bagomba gupfa. Bityo reka mbaho umwanya babanze babibwire, naho nje kuri microphone nitwa Bonfise Gapangwa, usanzwe ubagezaho ibiganiro byo kuri BMC Radio and TV. Ndagira ngo dutangire wenda buri wese agenda yivuga atubwira amazina ye n'ubwoko bwe n'aho akomoka. Yes, dutangire nawe nyakubahwa ufite microphone. Nitwa Rutembesa nkuko usanzwe unzi. Ubu ni inshuro ya gatatu duhuye. Nkaba ngushimira wowe munyamakuru ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo, ukaba waremeye kuba waganira n'abantu bo mu bindi bihugu, harimo abarundi, harimo n'abanyekongo bo muri Nord Kivu. Ese nanje ndabaramuca. Izina nitwa Adolphe. Adolphe nde? Adolphe Nyabenda. Nyabenda? Izina ry'i Burundi kabisa. Ukomoka i Burundi wowe? Ukomoka mu ntara ya Bujumbura. Bujumbura ukaba kuva mu buhe bwoko? Bwoko bw'abatwa. Bujumbura haba abatwa buriya? Bariho. Murakoze cyane munyamakuru. Je nitwa Bisimana Medico. Mva mu Burundi mu bwoko bw'abahutu, mu ntara ya Karusi. Yego. Murumva rero mwebwe mudukurikiye ko iki kiganiro gihuriyemo amoko atandukanye, abahutu, abatwa, abatutsi, kandi by'umwihariko bose bakaba bari mu mahanga, bari muri diaspora, nta bari mu gihugu cabo.
tunabashimire kubera ko aho twabasanze n'abantu ubona bafite ubumwe bafitanye urukundo babanye neza basabana cyane cyane usanga abantu niyo banafitanye amacakubiri iwabo ariko bagera mu mahanga bakaba umwe ni isomo abantu ushobora kwibaza uti kuki bimera gutya ariko iyo bari iwabo akaba aribwo batumvikana ubundi duhereye aho twavuga ko ibyo biterwa n'iki ndagira ngo buri wese ufite igitekerezo yabitubwira medico ufite mikrofone iyo wenda twumva ngo abatutsi abahutu i Burundi ntabwo biba bimeze neza ariko hano mwicaye hari n'abandi batari muri kamera nabonye musangira muganira neza kumvikana kwanyu kuva kuki mu gihugu hatari ko bimeze okay mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ibyabaye twebwe turabisoma mu bitabo ibindi twabibwirwa n'abakera ariko kugeza uwo munsi umwanya turiko turavugana umuhutu umututsi n'umutwa iwacu ubu barasangira baranywana baratumirana uretse gusa ko mu bihe byarenganye hari ibyabaye byoba byarigeze kuba bibatandukanya ariko uyu munsi nibaza ko nubwo byoba bihari bigendera mu mitima ariko ntabwo bibonekana biri mu mitima nibyo bibi ni nayo mpamvu ndi umunyamakuru mfite ibimenyetso y'uko wenda habaho ivangura ryo kuvuga umututsi mwajana no mu modoka ngo akita umwe ngo ni umutwa undi ni umututsi ariko hano ugasanga murakundanye muri abavandimwe aha naho turi mu mahanga mbo umuntu wese afise objectif yamuzanye harabaza kurondera ubuzima hari abandi kameme umuntu muhuriye ahantu mu mahanga mwese muri guhangayika murondera ubuzima ntawoja kurondera ngo ujya n'umututsi uko ubututsi umuntu ntiyaburya n'ubuhutu kandi umuntu ntiyaburya bwaba n'ubutwa kandi umuntu ntiyaburya kuko nubwo wowe uri umututsi atacufise usumbwa n'umutwa afise waba umuhutu ufise ushobora gusumba n'umututsi afitse nicyo gituma duhuriye mu mahanga ubona tuja hamwe atawandya wangura twicara tugasangira twese navuga ni uko tuba twese hari ikintu kiba kiduhuje akazi hamwe no kwa dufise umwe wese icyo aba ariko ararondera niko nogerageza kubivuga reka tuje kuri mwarimu hano wowe utembese ubona hari abantu ugenda usanga wenda tuvuge muri ibihugu nyine by'ibituranyi babaye impunzi wowe ugize imyaka myinshi no muri Amerika no mu bindi bihugu z'amahanga ugeramo ugasanga wenda mu gihugu ntimwumvikanaga ariko nyuma yuko mugiye hanze muri diaspora mukaba bavandimwe mugasabana y'amacakubiri agashira ubona biterwa n'iki nirihe somo abantu bagomba gukuramo yewe iyo abantu bahuriye mu mahanga biriya by'ubuhutu n'ubututsi nta gaciro biba bigifite cyane biba bihari ariko kuko tutari kiri muri turiya duhugu dutoya tutagifite ibyo dupfa hano tukaba duhujwe n'ikintu kimwe tubasha gusabana neza nk'ubu ahangaha iwanjye umubare munini w'abamfasha kubaka hano n'abahutu b'i Burundi n'abanyamurenge bakeya tubanye neza tuganira iby'amoko tukaganira ngewe nk'umunyamateka mba nkeneye kumva bya biganiro abahutu bavuga ku batutsi iyo bari bonyine ibyo biganiro bibaho naho medico yahaye igisubizo kitamukoraho ariko iyo ahuye n'abandi bahutu hari ibintu bavuga ku batutsi nanjye iyo mpuye n'abatutsi ari umututsi w'i Burundi ari uwa Kongo nanjye tuganira iby'abatutsi tukaganira bimwe n'ibintu culturel by'amateka byo ntabwo nabikubeshya nshobora guhura n'umututsi w'i Burundi
tuvuga Umuhutu agakora akantu tukavuga ati ni bya bindi ni ibintu culturel biraho abantu tugomba kuganira kugira ngo tubivemo dutere imbere ariko cyane cyane ngewe mbangamije kwereka Umuhutu n'Umututsi yuko basangiye inkomoko naho yaba ari iya kera cyane ariko irahari ariko mbangamije kugira ngo Umuhutu n'Umubantu wo muri kariya karere yumve ko Umututsi atari ikimanuka yumve ko yewe n'umuzungu bise ikimanuka kigera hariya atari ikimanuka yuko twese dusangiye inkomoko ubu tukaba turi mu gihugu cya Kenya umuntu yakomotse Homo erectus hashize imyaka miliyoni n'igice yakomotse hano mu kiyaga cya Turkana hafi yacyo dukomoka hano muri Kenya na muri Ethiopia no kuvuga yewe n'uyu muvandimwe wanjye ku bumoso uvuga ko ari Umutwa twese niwe dukomokaho uyu ni umukurambere wacu ibintu by'amoko byaje biza ari uko abantu bagiye bimuka bakwimuka bitewe naho bageze fiziki yabo gahinduka kubera ikirere n'imiterere yaho iyo uhuye n'umuntu wo muri Sudani y'Amajyepfo ni muremure cyane arananutse n'igikara cyane kugira ngo abashe gukontena temperature kuko haba hashyushye cyane akabigikara kidasanzwe none rero muri kariya karere tugomba kubana ngewe mbangamije kugira ngo Umututsi bamumenye kuko akomeje kwitwa umunyamahanga kugeza n'ubu ubu ngubu umunyamurenge niwe ugezweho niwe uri kwitwa umunyamahanga niwe uri gukurwa mu bye niwe uri kwicwa kubera ko umubembe umufurero umushi n'umuvira babumva nabi amateka kamera nabi ugasanga bafite ibitekerezo nk'ibyo Mediko yigeze kumbwira hano yuko mubaza nshaka kureba ko Mediko musore mutoya cyane menye ko agifite bya bitekerezo ababantu bajya batekereza ku Batutsi nuko mubwiye nese we wigeze wumva ko Abatutsi ari abanyamahanga ndi kumwe n'Umututsi w'u Burundi numva Mediko arambye none se nti muri bo nyine mubaje nese ibyo wabikuye ntinabisomye mu gitabo ntiyese wigeze ubyumvana n'abasaza biwanyu mu karere ukomokamo babivuga narabyumvaga babivuga ko muri abanyamahanga icyo kikaba ari cyo kintu ngewe ngamije kuko mpamya yuko ibi bitekerezo biracyahari naho bigenda bitakaza ingufu kandi ntabwo biri Burundi gusa n'ahandi muri kariya karere birahari kuko n'umunyamurenge mucyo bamuhora ngo ni umunyamahanga gutese iyi si turayisangiye twese hari ibibazo bitwugarije imbere global warming sinzi uko nabihindura imihindagurikire y'ikirere yigeze kuba izongera ibe niza ntabwo izareba Kongo ntizareba Burundi ntizareba u Rwanda izafekta bose urumva rero ngewe mba numva uko tuganira nuko dusangiza bino bitekerezo ahubwo byaganisha ku bumwe bitarimo na politike kuko mba mpangayikishijwe n'ubwicanyi bukomeza kuba mu karere bushingiye ku moko kandi nta wiyanga buri muntu agomba gukunda ubwe bwoko iyo Abatutsi bapfuye mbabariramo iyo ndi muri Amerika kiriya gihe mba ndi umwirabura abirabura iyo umwirabura apfuye nka George Floyd ndababara iyo umuzungu nawe apfuye habaye kwishyura kuko umwirabura yishwe nanjye nkumva mbaye nk'uwishimye cyo ntabwo nagisha niko tumeze aya moko turacyayafite ariko aya moko agiye kuzashira twongere tube bamwe uko tuzatakaza izi ndimi ndahamya ko muri aka karere igiswahili kizafata ingufu ibi birimi byose tuvuga bitakaza imbaraga abana tubyara n'abandi bavuga ikirimi kimwe hamere nko muri Amerika reka tuje kuri mugenzi wawe yitwa Nyabenda
Nyabenda wewe watubwiye ko uri umutwa. Yego. Abatwa ubona abatutsi mu bafata gute? Bo babafata gute? Abahutu bagenzi banyu muturanye mu Burundi babafata gute mu bafata gute? Bo gerageje kukwishura ngaho oye. Twebwe ubwoko bw'abatwa tacafite ikibazo naho bavuga ngo amoko yose tugomba ko tuba bamwe. Ikibazo tugifise ni kuvuga ko abahutu abatutsi babona kuma ngo twebwe ntitura abantu ataco twimariye. No kuvuga iwacu Burundi umengo nk'umututsi abonye umutwa umenga abonye ikindi kintu. Umuhutu abonye umutwa umengo n'ikindi kintu. Aramusuzugura gose. Nkaca niyumvira ikiye nkajewe nk'umutwa nameze nk'usoma gato nkaca kw'ishure. Nariyumvira iki none kubera iki uzosanga atabahutu canke abatutsi baza gusaba mu bwoko bw'abatwa. Gusaba uvuga no kurondera umugeni. Ukazusanga abahutu abatwa twebwe hari Burundi bagomba kutwubakira ahantu hatwenyene. Nkaho twe tuba hari umupatiri yaje aragura itongo baca badutwarayo mu kigwati. Uri umengo abandi bantu umengo bagasembwa. Kandi ikindi no vuga ngaho oyo none ko abatwe twatanguye kubaho. None ukazumva mu nyuma ngo naka n'umututsi. Ukazumva mu nyuma ngo naka n'umuhutu. Byagenze gute kugira ngo abahutu n'abatutsi bave mu batwa? Ico kintu kiracansiga gose. Ico kibazo Rutembesa araza kugigusubizaho. Ariko tugarutse mwebwe abatwa muba mwifuza kuba mwashaka mukanashakana n'abatutsi n'abahutu. Twese kuko dukomoka ku Mana. None iyo wowe ugiye gusaba umukobwa w'umututsi mu Burundi barakwangira? Nico nakunda. Ntigikunda. Murashakana mwenyine. Kuko abatwa mudakunda kuja ku masomo no kuja wenda mu bundi buzima bw'abandi barundi mwe mwaje muri politike mu bindi byose bigize kubaka igihugu. Siyo mpamvu ishobora gutuma musigara inyuma mu majambere. Tukiri ngaho oye jewe ndi muto ariko ngarageze kubaza abavyeyi kandi baziti none kubera kimwe mwatanguye kubaho canke basoko na basokuruza babayeho kuki amashure amaze kuza mutihuse kuyiga nk'abandi muze gusoma. Bo nta nyinshi teomoye bigeze bama. Bo babona yuko ubuzima bw'abatwa ari kuroba guhiga no kurya ibyo mu ishamba. Nubu niko abatwa mubayeho. Oya uye bariko baraza biko biraza. Biratangwe kubuza bariga barasoma. Mugaye ingorane iriho nimwe n'ubukene usanga butwugarije. Ubukene kuko nta matongo manini adufite. Usanga amatongo manini ya yose afise abatutsi. Abatutsi mu Burundi ni bafite amatongo. Bafite amatongo manini. Kuko urasaba gusanga umututsi afise nka hegitare 5. Muga nta muhutu ndabona usanga afise nk'izo hegitare. Bari nayo abahutu mugabo usanga mu bunini. Abatutsi bafise amaparasera manini. Ariko mu bijanye n'uburenganzira bw'abandi baturage mu gihugu barabubaha nta kibazo. Yego. Wenda tutarasubira kuri Rutembesa ndagira ngo uyu mugabo wewe witwa nibaguhe microphone. Izina ni Medico. Yego. Hari ikintu Rutembesa yahoza atubwira kare ko yakubajije impamvu mufata abatutsi nk'abashitsi sibyo? Mwebwe abahutu kandi uvuga ko wanabisomye kandi wumvise n'abakurambere banyu babivuga. Ibyo bintu ni kubizi niko mubifata? Okay. Kujya kuntu dusoma mu ijambo ry'Imana tukumva ngo Yesu yaraje ku isi. Tukumva ngo ba Yohane barabatije. Byose tubisoma mu bitabo. Nanje ibyo narabisomye mu gitabo. Igitabo citwa gute wenda ico gitabo nari nkiri muto. Niga 7e primaire. Ico gitabo naragisomye ariko kubera nariko vyari ibintu ata mutima ndabishirako cyane.
ntabwo namenye titre yacu ariko ubwo mu nyuma niho naza ndabibaza abakurambere barambwira ati bien sûr abatutsi n'abantu baje byumvikana n'abanyamahanga ariko ico cyo kuba abanyamahanga nta cumuntu yobivuga ngo cotuma bakumigwa kuko no umutwa mugenzanje aravuze ati twebwe bavuga ko ari twatanguye kubaho ino muri Afrika ariko tubona amatongo manini afise abatutsi kandi ico gihe bavuga ko dusubiye inyuma tukaja tumenya ko abatutsi aribo baje ari ingenzi arabashitsi umutwa wocumaza none mwebwe ko mwari muzi gucura abo batutsi barose amatongo manini muri hehe ko mwari muzi kugwana tutibagije ko batwa murazi ko abantu bakomeye n'umwana w'imyaka 2 ashaka kwirukana abagabo 10 umwana w'umutwa w'imyaka 2 ashaka kwirukana abagabo 10 none se amatongo abo batutsi kugira barinde baronka izo nguvu zo gushika baronka amatongo manini namwe muri ngaho byagenze gute iyo systeme rero yingene baje bakaza bafise iyo puissance yo kuronka ivyo bintu kandi cavuze nico no mwibi bihugu by'ibiyaga bigari abatutsi usanga bafise ahantu babusanga hatandukanye n'ahabandi n'amatongo yabo mbuzi itongo rimera muratahura amatongo amera avamwe ibiribwa akenshi usanga ara yabo rero icyo kuntu iyo puissance bazananye sinzi ko rucembeza umukurambere yatembereye azi imibereho y'abantu kandi yize agashika kure agatembera Amerika no mu bindi bihugu ko yoduha umuco wo kw'ivyo bintu ego reka tugaruke kuri rutembesa no mu bigaragara arakuze we kandi yaragenze akaba n'umunyamateka ukurikirana ibintu z'amateka ngira ngo usubize ikibazo minani Nyabenda yabajije ko bavuga ko abantu babakomotseho aribo basangwa butaka kandi niko no muri Kongo we ukomoka muri Kongo naho niko twumva ko ba nyiri butaka hari abarabatwa so ni gute byaje kuza ko abahutu ari abatutsi cyangwa abahutu baza kubakomokamo ariko bagatera imbere bo bana bagasigara inyuma urakoze cyane ndagerageza nishyure kuri kino kibazo cya Nyabenda n'icya mediko ngewe ndavuga ibintu nahawe naneretswe mu maraso yanjye bita ADN cyangwa DNA bakananyereka inkomoko zanjye cyane cyane hari kompanyi yitwa 23andMe niyo cyane usanga ijya mu mavuno mu mavuko y'inyoko muntu n'ubu mu gitondo nahoze numva kuri YouTube ibiganiro byabo ibyo bavuga rero bavuga yuko umuntu yakomotse hano muri Kenya ku mpaka wa Kenya na Ethiopia ubu turi mu gihugu cy'inkomoko ya muntu nanone nongere mbivuge ariko ntihagire uwo bibabaza iyi ni science uyemera ntuyemera cyangwa ushatse ukavuga uti kubizera Imana uti Imana yarabishatse mpamya ko dukomoka ku nyamaswa muri iyo ntambwe yo kuva ku bunyamaswa no kuba umuntu Homo sapiens habayemo intera nyinshi habanje kubaho Homo erectus n'andi moko y'abantu yabanjirije mbere yuko haza kubaho Homo sapiens aribo twebwe ndumva narabigarutseho no mu kiganiro cy'ubushize singitindaho sindi inzobere muri byo ntabwo ndi umupaleo anthropologist ariko njewe navuga nti ndi umuyiwayi nkuko babivuga mu Giswahili cyo muri Kongo ndiyigisha nkihugura nkareba ibyo mbona ko ari ukuri igihe rero twabaye Homo sapiens
umusapiens ni uvuga ni umuntu wagize ubwenge bwinshi, turiho kuko twagize ubwenge bwinshi, dukomeje no kubaho kubera ubwo bwenge bwinshi. Izindi nyoko muntu ntabwo zagize ubwoko bwinshi, ni nayo mpamvu zazimanganye. Turacyariho kubera ubwoko bwinshi, ubwenge dufite bwinshi, nko kuba twahanga indege, nko kuba twatekereza tuti imirasire y'izuba yaduha umuriro, ubu nkaba mfite imirasire y'izuba mu nzu yanjye. Ni ubwenge bwa Homo sapiens. None rero tugitangira twese dukomoka ku basangwa butaka. Mbonereho no gusaba uyu mugabo imbabazi kuko sinziho aho ingeso mbi nayikuye, kandi naravukiye muri Kongo nkuriramo. Ariko kuri ugenda wumva abantu bavuga ibintu bitari byiza, iyo umuntu andakaje no muri Amerika ntwaye imodoka umuntu akankatiraho mwita umutwa. Iryo jambo ni ribi kuko nanjye nararyumvise ati wa mutwa we. Ni si byiza, ntabwo ari byiza, ariko biza nyine ngerageza kubirwanya, ariko ugasanga karagarutse. Ariko mbese umutwe mufata nk'igitutsi kuko nabyumvise ku bandi bantu. Iryo sibanga n'abangabo wababaza bijya bikoreshwa, ariko ni ibintu tugomba kurwanya. Kandi ngewe uzi ukuri, impamvu twabikoreshaga nuko twabonaga yuko tudakomoka hamwe. Ariko umuntu wese utuye kuri iyi si, ari umuzungu, ari umushinwa, ari umuyapani, ari umuki, akomoka kuri uyu mutwa n'umukurambere wacu. Byagenze gute se? No kuvuga tugitangira ubuzima hano kuri iyi si, aha muri Kenya na Ethiopia, abantu barahuraga. Inzobere zihamya yuko Homo sapiens batangiye ari 3,000 gutyo. Muri ibyo 3,000 uko bagenda bagwirana, ni nako bagiye batekereza kwimuka. Abantu bose nabimukira, barimuka, nta kavukire ubaho. Numutwa yagiye yimuka. Niba twese twarabanje kuba batwa tugatangira muri Kenya, no kuvuga ko abaje kuba batwa bavuye hano bajya mu ntuza muri Afrika Centrale barayikoloniza. Noneho sasa abandi bagiye ahandi bahinduka ibindi, ariko tubakomokaho. Ibi bintu byo kuvuga ngo uyu ni mugufi, uyameze uku, uyakora ibi, twese dukomoka ku basangwa butaka. Twese twatangiye ubuzima tudahinga, tutorora, twatangiye duhiga. Twese Homo sapiens ntuza abahigi, abantu bose batangiye bahiga, barya imbuto zimeza. Kuva kuri iyo etape ukajya kuri etape yo guhinga, ni ubwenge bwa Homo sapiens. Bagiye babona ibintu byimeza, bakabona ibishyimbo, ibigori, ibijumba, ibirayi, bakayisaya bagasanga byaribwa. Noneho basanga byaribwa, batangiye kubirya ari bibisi. Noneho mu nyuma babona amara yabo ntabasha kubihingura neza ngo bigire mu maraso. Kariya kabwa gashobora kurya ibintu bibisi kakagira digestion. Ariko ngewe ngomba kubiteka kugira ngo mbone carbohydrate, mbone proteine nziza. Ubwo rero umutwa we yagumanye akongiranye ko guhiga no gufata ibyimejeje. Ariko ubu ngubu abatwa nabo barya nkatwe. Yego baracyabumba, ariko barya ibirayi, barya ibijumba, basigaye barya inka, bakarya ihene. Nanone nkaba nibaza yuko umutwa w'ubu nawe yamaze kwevoliwa, nta gifite ya fizike ya cyagihe akirya ibyimeza no guhiga. Ubwo rero ni bene wacu tubakomokaho. Nkaba numva rero na Mediko yaduhaye amateka yize. Ayo mateka ngewe ngomba kuyavugurura kuko siyo. Hari igitabo nanjye nigeze kumva kivuga ko ngo abatutsi ngo bageze muri kariya karere mu kinyejana hagati ya 15 na 16. Iyo tuza kuba twarahageze muri icyo gihe, ntabwo twari kuba tuvuga runo rurimi. Ntabwo bishoboka yuko twaje tugahita tudomina abo twahasanze tukabaganza. Ibyo ntabwo ari ibintu ngewe nishimira, ariko n'amateka.
ndagira ngo dusubire kuri ni Nyabenda. Nyabenda, hari ibyo twumva mu mateka yanyu ko mwebwe byemewe kuba washaka mushiki wawe muvukana wenda ugukurikira cyangwa ukurikira utagiye gushaka mu yindi nzu. Ibyo bintu biracabaho? ni ukuvuga ugombye kuvuga yuko umuhungu agomba umukobwa bavukana. Oya, icyo ntikirimo, ahubwo tucumba mu gitutsi. Mucumba mu gitutsi? Yego. Ariko mu batwa ntabwo ibyo bintu zigeze bibaho? Ibyo ntabyo. Umuntu wa kure ushobora gushaka n'iki cyawe n'uwo mufite amasano? Urashobora twe turondera nyine mu bandi batwa mugabo pano uwo tuba tuva mu ndimu. Ariko mushiki wa baso bavukana umushaka? Oya, ibyo turacyabyoubahiriza karanga turacyagafise. Mubyara wawe? Mubyara wawe ibyo birabaho. Aha, reka kino kiganiro tugisoze gutya. Murumva ko icari kigenderewe twarimo tuganira ku moko arimo abatwa, abahutu, abatutsi, kandi buri wese ashobora kwerekana ko ari abantu bafitanye amasano, ariko kandi mu mutima buri wese biragaragara ko hatabamo kwemerana no kumvikana. Bamwe bumva ko barenganya abandi babarenganya, ariko ibyo bintu bikaba ari ibibazo biba navuga mu bihugu by'ibiyaga bigari, nta handi biba. Mu bihugu by'abazungu, mu Burayi, muri Amerika, nta mutwe uhaba, nta mututsi, nta muhutu, ni abantu kandi bose bitirirwa cya gihugu bakomokamo, bakoresha ururimi rumwe, bagaharanira inyungu z'igihugu. Pourquoi why bino bintu ino ariho bikunze kuba bigaruka, kandi ugasanga nibyo byateje umutekano muke mu gihugu. Murumva ariko icakogwa buri wese agende aduha igitekerezo cye, ikiganiro hanyuma tugisoreza aha. Kandi niba tuganira namwe ubwo nyine abadukurikiye, murumva ko turimo tuganira mu gihugu rusange cyangwa se mu bwoko rusange, dusangira ibitekerezo kandi bigamije kuzana ubumwe mu bantu bose. Yes, ndagira ngo wowe Nyabenda ufite microphone, urumva ariko icakogwa noneho kugira ngo umutwa nawe ahabwa agaciro cyangwa se abashe kuja ku rwego rumwe n'abandi, abashe kubona uburenganzira kimwe n'abandi. Ibyo murenganaho wumva wabwira abandi mwifuza kugira ngo mubeho neza nibi? Jewe icyo nifuza ngaho oye novuga, icyo nagomba gusaba ni iki kimwe nka twebwe ubwoko bw'abatwa, nko mu gihugu tubayemo cyangwa muri bino bihugu nyene bakivuga ngo abatwa ngo batutsi abahutu, ndetse nk'imwe mu bihugu biteye imbere. Ahabwo ico kintu kikiye kuvutwa cyamoko, tukitwa umuntu. Tumaze kwitwa umuntu twese gusa tuba bamwe, kwa kugomba kutumepuriza badushira mu munsi birenge byabo, ibyo byose birangira. Kandi kigira kandi bagombe kureka kugomba kudushira ahantu hatwenyene, kuko iyo ni symbole ikigomba kuza kwerekana ati babandi nibajya muga nk'ubuye twese tuge turivanga tukavangana, bazoyigerane bazotinda bavuga ati bwa bwoko bw'abana bajya ayi ntibukibaho. Uzosanga umuhutu agiye gushima umutwa agashima umututsi, byose bikagenda ko oyo tukagenda tuvangavangana. Uzosanga ko bya bindi byegize ntibyaheze. Wewe nturashaka? Je narashatse. Washatse umutwa nyine? Oya. Naragerageza nshaka umuhutu. Waragerageje? Muga bwabaye ubwenge bwinshi. Waramubeje se? Oya. Jewe kubera nki kwishure nari nshi ubwenge. Nari nshi ubwenge. Twariganye. Ko musa kubera twanicarana mu myaka 2 ya nyuma. Usanga amazina akurikirana. Kuko nakunda kumwereka kwishure hama maze kuheza ibyo oya ariko Imana ntiyiteka gatoya, maze kweza amashure cataza mu bintu by'amashirahamwe, tujye mu bintu by'amashirahamwe nkuko nyene bica biramfasha ndabironkamwe akazi, ndabironkamwe n'amafaranga, nawe cyenda mukwego kuvuga ati ngo uce hajya ariko woronka, bica bigenda uko oje dushimana muri ubwo buryo. Arakubaha ariko nk'umugabo wose. Wowe urakijijwe? Kukizwa sinda bitahura neza. Uremera Imana? Yego.
gituma ngomye kukubaza ati gukizwa sindabitahura gose subi inyuma gatoya rero nk'abaporoto bavuga ngo barakijijwe umuporoto azabwira umunyagatolika ngo nakijijwe umunyamahanga niyo mpamvu rero nangomye kubaza uko binsobanurira wewe uri umukatolika yego Okay, cyo ni igitekerezo cawe cyuko amoko agomba kuvaho. Niba muri abarundi mwese mukaba abarundi. Nta kuvuga ngo yihenze cyane. Okay, reka uyu mugenzi wawe nawe atagite ariko ni igitekerezo se ntibanabyita kwihenda. Aha buri wese arimo araterera igitekerezo. Ni igitekerezo. Hari ibintu bibiravuze. Ariko ico gitekerezo ciwe ashobora kuba yihenze avuze ko kugira ngo ikibazo cyaba twagitorerwa inyishu nuko turavuga muri rusange ngo nuko ngo ibintu by'amoko ngo vyovaho ngo mwibihugu ngo mu Burundi sinzi mu Rwanda ariko ico nico yihenze kuko mu bihugu byose haba abantu kuva na kera hose tureke iyi civilisation itaraza ivy'amoko vyariho gusa ntibara abatutsi canke bara abahutu ariko niyo turavye muri Bibiliya ya kera hari abantu haraba abanafutali haraba abanaba ugasanga amoko ariho ivyo kuvuga rero ngo nako iki gihugu turimwo bavuga ko uwo muhanga yavuze ko ari cyo cyatoswemo umuntu amoko azabaho haba abagikuyu haba bakamba ariko ivyo ntaco bibabwiye ariko babanye neza ari kandi babanye neza akavuga kandi ko ngo ivyo ngo vyotuma ngo abatwa ngo boroherwa ariko ivyo nta na kimwe vyofasha hari kindi mwamubajije muramaza tese abatwa muza mushaka abantu banyu mushikawe urashobora kumushaka yahakanye ariko ivyo bintu vyarabaye twese turavyumva mu histoire ariko kubera ubu turi mu myaka ya civilisation ivyo bariko barabireka bafata imico y'abarundi y'abahutu y'abatutsi kuvuga naho ngo yo imico y'abarundi ubundi nico abatwa mu bafata nk'abarundi cyangwa mu bafata nk'abandi bantu ndabivuze mu majambo avunaguye umuntu difference y'umutwa bamwita ngo n'umurundi umutwa je muhira arashaka barakubaza uwo muntu n'umutwa ari atari umutwa acaba ngo yango n'umurundi n'umurundi byumvikana abo batwa kugeza uwo mwanya ntibakira abarundi hari kindi yavuze kandi ntabwo bagiriranga muntu z'uburundi barazigira ariko itandukaniro ryabo nabantu bavuga ngo hari ibintu bakumigwamwo ariko nabo barikumira kuko bo nkuko uwo muhanga yabivuze bo bafise imigenzo ya kera bakunda guhiga ntibiga bakunda ibintu vya no sinwene no bivuga mu Kirundi bakunda ibintu vyo gushakana hagati yabo bonyene kandi ikindi barafise n'izindi ngeso kwiba gusambana izo ningeso mwebwe ntimusambana ntimwiba abahutu ntibisa kuko abatwa nabo hari ukuntu ivyo rero uko kuntu bameze niko gutuma bamera nk'abatandukanye ariko ivyo n'abandi barabigira uretse ivyo byo kuba bakiba mico yo kuroba kugira ariko ibindi ni rusange mu bantu bose ivyo ni rusanga ariko nabo baregizagera kuko none nk'umutwa arashobora kuba afise abagore 4 5 akaba afise umugore ngaha Gitengera akaba afise uwundi Kasarani akaba afise uwundi Mombasa kandi batagira ubushobozi n'abantu bakomeye ntibiyunguruza bashaka kugenda n'amaguru barakomeye cyane kandi nuwashaka igituma badashaka mu batutsi cyangwa mu bahutu nta muhutu aza kwemera kuja kuwo mutwa kuko arazi nta bushobozi agira kandi yarashatse nta bushobozi ndavuga aro nta bushobozi agira bwo kubaka inzu nta bushobozi agira bwo kugura ipikipiki yo kwideplasa none azashaka umututsi amwemere bagenda hariya yubaka akazu kutwatsi akazingazinga mu munsi umwe umugore abamwinjije
ubu n'uwigasarani acazana igitenge akazingazinga kandi umugore bamwinjije uwo muhutu amwemera n'umuhutu wa hehe canke uwo mututsi amwemera n'umututsi kazi wa hehe none ndabahutu bakenye canke abatutsi mu Burundi naho bakena barakena ariko bakena ukwabo nta mututsi nta muhutu canke umututsi wabona ariko aratembera mu mihana asegasega avuga ngo ni mumpe njya ibyo rero bakora yaba bari bo kwisuganije bakaja mu mashira hamwe bakiga kuko umutwa naho umujana shira mu ishure aragenda ashitse mu wa gatatu mu wa kane atanga gukora imbugita atanga gukora inshinge kuko ari byo bimworohera amashuri aca yaheba gusa ubu nabenda yavuze ko mu bavangura mukabatuza kwabo ivyo kubavangura naho ivyo kubavangura ni kwa kundi nyene babashira hambavu y'ahantu hari bumba hafi y'ahari bumba bashobora gukuramo inkono kuko ikibato bakura ngo babajana ahantu bashobora ntibashoboye kurima babajana ahantu hafi y'ahari bumba bashobora gukuramo inkono hafi ya bakabashira izore y'abandi kubera bazi ko bafise ingeso nyinshi na cyane umuntu abahambavu yabo akenshi urugigwe rw'amaguga kenshi kuko bavuga ko atari ubuvya bateye imbere baravuga ko bafise utugeso duto two gutoragura utuntu asanze isafuriya iri hanze arayitora naho iba yaraheze bafise uburyo arayirepara kereke minute bayinjasha akasubira kuyigurisha ukundi okay umva hakogwa iki kugira ngo icyakogwa nuko baja mu mashira hamwe bakaja en solidaire bakiga hama leta nayo ikazibafasha kuko gufasha umuntu ataho umusanze biragoye none uyize ntiyari yarosa akazi se uyize ntiyashatse mu bahutu nafise umugore w'umuhutu bose yaba bari biga bose bameze nk'uyu urabona ubu n'umugabo w'umushinga ntahe wijunja abisa kayobe ari Nairobi ashobora no kugira amahinga akaja no muri Amerika ico mbona rero nuko bo kwitaho amashira hamwe bakitaho kwiga kuko byose biri akaroro bazara gafatira ku Nyabenda Nyabenda reka tumusubize ijambo yarisavye kugira ngo dusoreze ku musaza hano Nyabenda ibyo bintu uyu wanyavuze urabivuga hiki cyane ko mu by'ukuri naje nabonye abatwa hari nk'igihe umuheza impuzu umwenda wo kwambara agahita agenda akawugurisha akamugwagwa akavuga ngo akumugabo nakamuraye ku Murundi urumva wamusakarira inzu umukuye mu byatsi akavuga ngo imvura iguye birasakuza akayagurisha akayasenya iyo ni imico abantu benshi ashaka kuba bagarukaho bakavuga ati abatwa baracafite uruhare mu kuba bo badatera imbere wewe ubivugaho iki kandi urumva ko ni wowe wize kandi abatwa bagenzi bawe nizere ko bafite amatelefone bakurikira ibintu nk'ibi bazaba bikurikira nabo bo ukigejeje ngaho oye ntamwe nyine twe ubwoko bw'abatwumenye ngo bama badusira munsi yabo hari byinshi avuze byo kutubeshera sindo Rwanda garuka ko ngo ikica nk'ikiyana kicyaye hari byinshi yavuze byo kutubeshera bya bindi nyine byo kwama bagomba kugira kudoga ikisha ko mengo twoyama munsi y'ibirenge byabo ariko ntaco ikigira kandi bizohera ikigira kandi byo mvuga ngo umutwe umuhaye ikintu kijya asakije yega none yobora kukijya gute ko bose bo kwikoze bagiye kurima ese ko bose rero baharimo amatongo batwabagira amatongo kaje nta matongo mbona bafite usanga baba ahantu nyene mu kabande uko oye kumengo numva babaye nko muri kano gace nka kuva nkanga gusohora kwibarabara ukamengo naho nyene yindi nyuma aho barima ntaho Rutembeza tanya igitekerezo cyawe dusoze igitekerezo cyanjye nashaka nshimire abarundi babiri baje muri iki kiganiro kuko nabo baturiye mu karere kacu ndashimira uyu mutwa ko yaje nk'umusangwa butaka Mediko yagiye avuga ibyo abahutu n'abatutsi bavuga ku batwa
ntabwo twigeze dukora kuri subject y'ibyo abahutu bavuga ku batutsi cyangwa abatutsi bavuga ku bahutu, ubwo ni ubutaha. Ariko ikintu ngiye nshima, burya iyo indwara ivuzwe ikagaragara iranavurwa. Bityo rero bino biganiro ni byiza cyane. Kandi ndasaba abazatwumva i Burundi no muri kariya karere no muri Kongo bumva iki kirimi, ntabwo tugamije amacakubiri, ahubwo twebwe tugamije kugaragaza indwara kugira ngo tuyivure. Kandi njyewe nemeza yuko ndasaba n'abandi bazatwumva yuko twajya tugira ibiganiro nk'ibi. Ntabwo ari abapolitisi bazatwunga bazaturangiriza ibibazo muri kariya karere. Ntabwo Tshisekedi azunga abanyamurenge n'ababembe n'abavira, si uko atabishobora, ariko ari kure. Gusa nibaganira abantu ku bwabo bazumvikana. Nkubaha muri iki gihugu cya Kenya, ugiye hari ugasakuza ugakangurira imvururu z'ubwicanyi, byakugora kugira ngo ubone abayoboke, kuko abanyakenya barize barateye imbere. Wabona abantu bakeye, ariko kugira ngo ubone abakamba benshi cyangwa abakikuyu benshi bakangurira ngo bagiye kwica bakarenjini, uzababura muri uyu mwaka. Kubera iki? Barize, barajijutse, barateye imbere, bakomoka mu gihugu cy'inkomoko. Nibyo natwe dushaka, turenga ibyo bibazo. Ntubone umuntu ngo ni umunyamahanga. Nk'ahangaha ndi Ukambani, ndi mu Bakamba, ndisanzura, nta bwoba mfite, nta kibazo mfite. Mu gihe yaba nari kuri Goma, ndi Masisi, Umuhunde cyangwa Umunyanga, yari kuvuga ati we wa munyamahanga va hano, akampimbira inkomoko. Ahubwo umunyakenya hano Mukamba yishimiye ko ndi hano, neje igihugu cye imbere. Urumva, igihugu ndi kugiteza imbere mu mahanga hantuye. Ku buryo sigegiye nyine hano hatuye abantu bakomoka muri Kongo batari bake biganjemo abanyamurenge. Kibazo ati kubera iki tuje kubaka hano uyu mudugudu, twakagombye kubaka muri Kongo. Ariko ahangaha dufite umutekano, turatuje, nta bwoba bwo kuvuga ngo baraza kunyica kubera ubwoko. Oya, nta bihari. Ibyo nibyo tugomba kugeraho no mu karere dukomokamo, tukabana neza. Uzakubwira ngo tubanye neza azaba kubeshya. Tubanye byo kurenzaho uruho rw'amazi nta kindi. Ariko haracyari ibibazo, biracyahari. Abibona munsi y'ibirenge by'abandi, ababona ko baryamiwe. Muri iki gihugu se ninde uryamiwe hano? Kuri ubu ngubu hayobora umugikuyu, ariko nta mugikuyu wumva ko Umukamba cyangwa Umukarenjini ari munsi y'ibirenge bye. Ibyo niyo majyambere tugomba kugira, apana majyambere ibya politiki ushyira uruhande. Umuntu ku wundi muganire. Umupolitisi yaraza akagenda, ushobora kuba afite politike ye itameze neza, ituma bamwe bajya munsi y'ibirenge by'undi. Ariko iyo wowe wiyemeje ku giti cyawe, ni guhera uyu munsi ku giti cyanjye ndakora uko nshoboye, nguriya mugenzi wanjye wo mu bundi bwoko ntiyumve ko ari munsi y'ikirenge cyanjye, ndamufasha, mbyigishe n'abandi. Yewe icyo gihe abantu bazabasha kubana neza. Nabo ngabo bari mu nzego z'ubuyobozi batagira icyo bamara, bazavaho hajyeho abandi. Kandi ntihazagira uzanyumva nabi. Njyewe sindi umupolitisiye, nta niyo nkeneye. Njyewe ndi umuntu, ndi homo sapiens, ndi umuntu, isi yose ni yanjye, nta gihungu nibaramo, ni yacu. Twigeze kuba dutembera twese, uzenguruka, n'ubu bizagaruka ku bana tubyara. Ubwo rero ndabashimiye. Ubwo tuzaba twongera kugirana ibindi biganiro, nkaba nkanguriye n'abandi bashaka kumva ibiganiro byanjye mu Giswahili bazajye basubscribinge, bumve na YouTube channel yitwa BMC Global TV. Kugira ngo dutandukire, tujye ku isi yose, tugire ubumwe, nitwigunge mu rurimi rumwe, mu bwoko bumwe, mu kare turi bamwe, turagana tujya ku musozo w'isi turi bamwe. Murakoze cyane munyamakuru. Reka mbashimire mwese twabanye mu kiganiro, uhereye kuri Nyabenda, nanone n'umusaza hano
na mugenzi wanyu mwese. Cyari ikiganiro ciza, ikiganiro mpaka ariko kandi kigamije kugarura ubumwe bw'Abanyafrika, bw'abantu bakomoka muri ibihugu by'ibiyaga bigari, byumvikanamo amoko y'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. Ndatekereza ko ibitekerezo byanyu bizatanga umusanzu, abadukurikiye nabo bazagenda batanga ibitekerezo, n'abandi bakwifuza kuzagira ico bavuga mwazatwandikira kuri nimero zacu ziri aho ngaho, mukadushaka kugira ngo dukomeze tuganire ibiganiro nk'ibi bigamije kuzana ubumwe n'iterambere. Ndabashimiye rero, mbibutse gukora subscribe kuri BMC Radio and TV kugira ngo n'ibindi biganiro bikurikira muze mukomeza mubibone. Mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa, mugira amahoro y'Imana naho mutaha.